Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan ngayon tay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad itinagan a Leia, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Sapay kumatanapya kayo latta, itilikudan daytoy pandemya ngayon tay sangsangwen. Ilingad nak itinagan a Leia. May saak a nurse iti pribado a klinika. Kas may sa a frontliner, saan a maikat kanyak ti panagdanag iti inaldaw, apan ang tamtaming mi kadag iti pasyente nga umay dito'y klinik. Agdanagak ta senior citizen ti inak, ken adda sakit na. Isu nga dalaeng ijay balay. Agmay sak nga anak. Ubingak pa idi pinanawan na kami ti amak. Ket ni Fred a boyfriend ko, timangmangted kanyak iti kired. Bueno papagayam, intay dinggen ti panakay-drama ti pakasaritaan ni Leia. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Baby, saan ka madanagan? Anyaman di mapasamak. At dahil lang dito amang tarabay kan ka. Saan ka baybayan? Talaga? Promise? Promise. Oh, agluha ka manen. Kasano, inaldawa ka madandanagan. Kasano numakaptanak iti sakit. Kasano ninanang ko. Sana mapasamak dayta. Anya kalakit din ay. Mangantakit din tani. 5 miison ti in-order ta amakan. Thank you, ha. I love you. Subuan ka man laeng. Friend, Oh, apay. Mabain ka kadi kadagiti tao. nagaduti customer da dito, eh. Madula amin. Jack pa yan. Sige kit din. Ala, agnangakan ah. Kasta ah. Sika at talaga. I love you, baby. Manang, simmangpet ka din ni Leia? Saan pa'y matasimbang pat? Ibagam no sumangpet, taagay sulay. Anya, Nagado tayo dito compound ang maakaran iti sakit. Sorong bang asaan ko man nga agawid dito eh. ha? Ay, kasano akmeten nga, no saan nga agawid ti anak ko? Ay namanang, ti pagimbagan tayo amin ti panunutam. Saan laang at ti pagimbagam? Ay na, medyo na nga tumanan ti BP yun, nanang. Apay ay, ha? Ay, kasano, imay ni Antim a felicidad dito'y balay itay. Agong unget. Amo yung mata talaga ano unget na jakap sa tiyo. Agay sulit ka kano, anak. Taapay. Ay, madanagan da iti trabaho. Amangan kanuno. Saan na kun apanunutan anak ko? Anyamat ni Antin. Kaslasaan a professor na agsasao. Apay ko mga agay sulaytak. Awan mati sakit ko a COVID. Kastada nga rod, anak ko. Imay manan di asawa na dito'y balay din aminsan. Kastamot laang ti bagbagana. Rumbang ka no nga agay sulit ka. Naimbaga malam mo, ma'am. Oh, Diyos. No awan mang sukon kan ka. Aglugan kan dito'y tricycle ko. Tay tulod kan iti balayo. Ur-urayak ni Fred. Oh, isa daytan. Sige ha, Diyos. Mapanakon. Oh, intan paandaro mo day tulugan mo. Sino da dyan lalaki? Sino? Di tricycle driver asim mardong iti sangom. Ni Diyos. Kaaruba mi. Dumpar, topay ti tricycle na. Ay na, saan ka ngagsao iti kasta? Sinardangan naklaan. Saan nga glasto-lastog da ita tricycle driver ah? Ang mga no, side sweep ko ti tricycle na karag-karag. Ala, mapantakit din. Pati jay driver, pagselong sampay. Bilipakan ka.
Apay manen? Nakananos ka. Nagbayag ka, nagururay ka nila ya aron margita klinik na pagtrab-trabahuan na. Agam, saan mo mata nailugan? At damit gayam ang sundukan ko na. Inaldaw akas ta. Pangururayak iti pila. Di ka ma. Ije abagatan ti pagpilaam, saan ka de? In love ka talaga ka ni Leia niya. Mangkita kaladitan iti sa baling ayaton. Nagadu dita. Nagkuri ka. Ada sumungod a pasaheros. Ayan ni Leia. Nay, saan pa'y matasimbang pa? Tapnam mo, manang. Natay, jay tinaming na pasyente ijay klinik. Di na ka diimbag bagaday takan ka? Saan pa'y ading ko? Ay na, manang. Maisag maktayo no kastalaang. Nakaamuan nyo ayay ti dayta. Iti Facebook. Idi pa'y lang aming nga ibagbagak nga agay sulit ni Leia. Ang dinak dengdenggan. No maakaran tayo amin ditoy. Anya nga iti maaramid na. Agkalma ka kadila ang ading ko. Sa anak ang makapagkalma, manang. Tapnoan mo, binagaakon dagiti tattao ditoy. Aliklikan da kayo nga agina. Nang rona ni Leia. Anya? Iso apag-quarantinem ni Leia. Hello, Fred. Hello, baby? Natay di pasyente mi. Italaan na aman ang positibo iti COVID. Siyak tinaka-duty idi anang asikasukan ko, hana. Fred, madanaganag. Anya ti aramid. Panagrik na at ang sakit ko. Ibabasdak pa yan iji Facebook. Fred, arumbang ka di aguraan dagiti tao. No bilang mantag positibo ak. Jakmut nagayatan ti kastoy anak pasama. Nadamak mo ka din, pare. Nanayunan man ang tinatay dito lugar tayo. Kat jay pasyente ni Leia ti maysa. Wan nga rod. Nabasak nga rod dagiti adu amang gurgura kan kuanay jay Facebook. Kaasimat. Kunak no di mo pa'y nadamag. Nakarikat jay klinik apag trabahuan na ita. Makapadanag, met. Saan da rumbang aguraan ni Leia? Saan namat ang nagayatan tinapasamak? Dagitin sapay kabagyan na. Timang gurgura kan kuana. Mapanak ijayan na. Anya? Ay. Agpanunot ka man ang nalaing, pare. Agpaggad ti biyag mo. Kan uray pa'y dagiti kabagyam. Kan kabalay mo. Di mo isagmak tabagim. Leia, idi pa'y laang nga ibagbagakan ka nga agay sulit ka. Kasanon no mairaman kami. Auntie, awan pa resulta ti swab test ko. Iso asaan kayo magpanik akasta. Apay ko maasa anak nga agpanik. No addadakas ang mapasamak kada kami. Basol mo. Di kay kumamatag sa uwi ti kasta, auntie. Iso arumbeng nga umadayo ka kada kami. Agkwarantin ka. Leia? Ipapulis da ka no saan ka apuman, aw Leia. Tandaan am day ka. Diyos, api nga da ka dito eh. Umay katulungan. Nadamag ko tinapasamak. Saan ka baybayan, Leia? Patid ka rin kung iti pakinakam mo. Manon ti awag ko kini Fred. Ngamjak makontak ti cellphone na. Saan matan nga agrep-reply ka dagiti text ko. Anya nga tan tinapasamakan ko na. Noam mo nala ko matirik na ti ma-isolate. Nagrig. Fred, ayan mo. Kaano ngay nga nga agawid ni Leia, Barok? Bayan nyo. Awagan tayo, nana. Si kabutan ti umumay dito'y balay amang kadkadwa kanyak. Dimot ngamin umay dagiti kakabagyan nyo. Mabuteng da nga umasidag dito'y balay, Barok. Kabuteng da kabin nga agina. Angam sika,
Umay ka matlata. Saan ka kadi amabuteng amaakaran iti sakit, Barok? Apay ko maamabutengak, nana. Ay, aguray ka man. Saan ka di asi ka jay boyfriend ni Leia? Ah? Saan, nana? Siyak ni Josh. Di tala nga sidag ti balay mi. Ay, kunakno si ka. Diyak pa'y nga minakit-kita day ta boyfriend ni Leia. Mabain ka no nga umay dito'y balay. Apay ko mamabain. Baknang dakano. Negosyante, dagiti naganak na. Ang mas daawak. Tadi pa'y imimay dito'y balay. Hello? Hello, Leia. Ni Josh daytoy. Ay na, maragsa ka na. Tadamot la imawagan kanyak. Nagboring ti ma-isolate. Adak dito'y balayo ita. Kaduak ni nanang mo. Kasarita na ka kano. Mabit lang ha. Leia, anak ko. Ay na. Oh, apay ngagsangit kayo manan. Kumusta ka ditan? Okay, aklaang dito'y, nanang. Awan matimarik na kasakit ko. Maburing aklaang dito'y. Angam anyangay nga rod, ano saka? Ay na, nasayaat mo't anak ko. Kunak no agsaksakit kan. Ay, ni nanangan aya. Agdanag kayo manan ako nak. Makapadakis kada kayo tagpampanunot unay. Ala sige, itad kun ka ni. Anya itayon tinagan mo, Barok. Josh, nana. Ay, Diyos gayam tinagan na dayto'y mangkadkadwa kanyak. Kunak man no iso ti boyfriend mo, anak ko. Ha? Ala ni nanang. Agan-anat ka dita Leia. Agyamanakan ka takad kaduam ni nanang ko, Diyos. Si Kamat, agkakaro ba tayo? Sino kumapay tayo agsisinakit? Agyaman ako na, Diyos. Sakit ka batan. Cheer up. Awan pa resulta ti swab test mo. Kaya oray pa positibo ka. Ipasigurado ken ka saan ka nga daywan. Agyaman na, Diyos. Anya ganti kayat mo nga ipan ko dita. Amok amaboring ka dita. Kayat mo kadi, amang ipanak dita iti gitara, wenno radyo. Saan ka mabutang amaakaran iti sakit ko? Tipod no amalalaki. Saan nakabutang ti anyaman na sakit? Imbag ka pa, Diyos. Agyaman na. Hello, Fred. Apay nga italaang amakontak ka. Namin anuak nga imawag kan nag-text kan ka. Pasensya kan, Leia. Out of coverage sak namin. Dadanapanan mi ka ni Daddy. Kasta ka di. Kumusta kan? Ada kumakayat ko akanan. Diyak mat mabalin ti Romual. Mabalin ka di nga ituludan nak dito eh. Oray man sana sila kuma. Awan ka dito sa bali may baon mo. Anya? Ko ang amin. Busy kita. Amo matan. Ado ti ipaparamid da daddy kan mami. Ado mo ti kakasinsin mo sana ya. Awa kami da. Fred, positibo ti resulta ti swab test ko. Anya. Kasano nga tanda ito eh. Agpaimbag ka. Saan ka di ako namidi? Nga orayan niya ti mapasamag. Di nakbaybayan. Ita kasapulan ka, Fred. Fred? Hello? Fred? Inadap ng ti cellphone na. Tinisting ko lang. Imbagak laan nagpositibo. Inyof ng ti cellphone na. Ops, pare. Di ka una yung masidig Ha? Oray naka-face mask. Kaya naka-face shield ka. Di ka una yung masidig. Si Kamat. Kano nagwarasan dito yung lugar tayo. Positibo iti COVID nila iya. Pati kano ni nanang na. Kaya saan ka diyan namin anukan ang nagsubli-subli di balayda? Kinaduam sapay nila iya. Maururay pa lang ti resulta ti swab test na.
Saan pa'y positibo? Kasi ka nga eh. Di ka kadi madanagan. No agpositibo ak, agkwarantinak mo. Sikan tumot ngamin. Masidag ka pailangan ka ni Leia. Isak-sakripisyong latibiyag mo. Talaga nga, gayat ka ni Leia. Hello, Josh. Leia, kumusta ka ditan? Usmusaram ka di lang ti radyo ngayon tulad ko dita? Juan, iso ti pagdengdenggak dito eh. Iso asa anak ama boring. Kinan mo ka di dagiti prutas ngayon tulad ko dita? Tabangan mo't no nadadahil dan. Di ka madanagan. Dandanin maibos. Rumbang laeng. Ngamin, inulik pa dito paraangan mi dagiti talukban kan citrus. Kasta ka di? Dagiti daduma, inlibas ko ijay karuba mi. Ala ka. Di adan basol mo. Aramidag ti amin para ken ka. Tapno saan kang agsakit. Uray no Noan niya. adan sa baling ay ayatem. Amo, kalpasan na ito eh. Saan nakton nga mamo? Labas-labasan naktumanin ni Jay Igid. Angam, saan to latang agbaliw ti panagayat ko ken ka, Leia? Anya. Nalpasan ti 14 days apa nag-quarantine ko nanang. Kat sigun iti resulta, negative ak iti COVID. Ay na, nasaya at mutno kasta anak ko. Iso anak kaawid akon. Nasalon at kan napigsaak, nanang. Daskan ama-amuan day tadaan tem, kan dagiti kakabagyan tayo. Un ananang, tapno sa andang agdandanag. Hello? Sino da ito eh? Hello, baby. Anya ka matan. Indilit mo ka din tinumber ko dito sa cellphone mo. Kumura ka sana. Si Kamat Gayam, Fred. O may kasukunan dito balayo. Update naman, tanabay ka saan tanagkit kita. Ladingitak. Ngam sa anak amakarwar, Fred. Di ka man. Basta umayak dito balayo ha. Orayan nak dita. Kas nakunakon. Ladingitak. Sa anak amakarwar. Imawag ka ngamin. Isong imaya ka dagos. Kumusta kan? Naimbaga kon. Agyamanakan ka. Agdate taman ket di, Diyos. Jay boyfriend mo, oh. Nakapark jay kotse na dita kalsada. Kumit kita dito'y ayanta. Bayam, sikati kayat ko akadit. Iso apandaro mo to'y tricycle mo. Tamapantan. Makunak anariga tapan nubok tinapasamak kanyak, Mr. Lonely. Ngem dito'y met anam amok no asino dagiti napudno, amang ipatpatag kanyak. Ket may saditan ni Josh. Daytoy ti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Leia. Pagayam Leia, agyamanak itingka pan nakipaset iti daytoy a programa. Para ken ka ken kadagiti padam a frontliner, saludo kami kada kayo. Gapo iti adu a sakripisyo yo, ita a panawan ti pandemya. Ken inayon tayo ditan dagiti manggurgura kada kayo. Ket ti may papanmet kada kayo kini Josh, sapay la kuma tagnanayunan ti raksakyo. Ngem laglagi pam kuma, Leia. Nga iti tunggal relasyon, at dalatapan nubok a sumangbay. Ngarod, nasken titibkar kan panagtalek, kas pamanagnek ti panagayatyo iti tunggal maysa. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakay drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad itinagan a Leia, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo.